ikaze nanone kuri Kigali Real News. Ni kuri iki gicamunsi cyo kuri iki cyumweru tariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri 2023, aho tugarutse muri updates. Nk'ibisanzwe ni updates zikomeye mu nkundura zikomeye zabereye Karingi na Karongi, aho bivugwa ko uyu munsi of target yari yo gufata ikibuga cy'indege cya Minembwe. Bihagaze gute? Byifashe bitazi isaha. Tuba turi kumwe n'umuroko informa nk'ibisanzwe atubwira uko situation ihagaze. Ni mu gihe kandi Uvira nyuma y'uko habereye inama ikomeye, ubona yuko hatangiye kugaragara umutekano utangaje, ndetse kandi bigaragara ko bishoboka ko hashobora kubamo imirwano. Imbaraga bimaze bite? Ni mu gihe ibintu byahinduye isura muri Nord Kivu, aho imasisi ibicika ari ibicika. Masisi bimeze bite? Aho ubona yuko Antoine Felix Tshisekedi yatangiye kwataka impande zose. Ni mu gihe na Bukavu ibintu bikomeje kuba imberenge. Plaine de Ruzizi irakomeje mu ndura zikomeye z'imirwanire. Ni mu gihe ibi byose biri kuba, Tshisekedi ari kwibaza amafaranga ari gushora mu basirikare, aho maginga y'abasirikare bakomeje kwirira ku rufito rw'amafaranga, ariko umusaruro ukaba ukomeje kugenda ubura gake gake. Ni munyemerere rero tuze turebere hamwe uko situation zihagaze za Karingi, Karongi ne mu bice bigiye bitandukanye, Bukavu ndetse na Masisi, aho na Uvira byaba haba hubutsemo umuriro. Ese ni abahoze rero bagiye kurwana? Urabimenya umenye akantu ku kandi, n'ubundi ikiba kituzanye ni updates. Ni munyemerere rero mbanze nshimire wowe wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukitwumva bwa mbere, nta kindi usabwa ni ukureba munsi ya video ugakanda kuri like, utibagiye gukanda kuri subscribe kugira ngo nayo yongere mu banyamuryango ba Kigali Real News. Ku murongo wa telefone reka twakire Bwana Bizima. Bwana Bizima, awiriwe neza? Mwiriwe neza Bwana Tamiye. Duherukana mu gitondo umbwira uko situation ihagaze, ariko mukanya mbonye amafoto nanjye ndumirwa, imirambo iracicikana, ibintu byabaye ibindi. Nuko bitemewe kwerekana ibikorwa nk'ibi ngibi bikomeye cyane, ariko ibintu byabaye ibindi muri zone ya Minembwe. Byifashe bite muri aka kanya? Muri aka kanya n'ubundi za mbunda ziremereye n'intoya zose zikumvikana muri iki gice cya Minembwe, cyane aka gace ka Karingi na Karongi ndetse na Biraro mbiri n'uduce turimo imirwano, ndetse kuva ku munsi w'ejo, ariko ni imirwano ku ruhande rwa M23 na twirwaneho basa naho bagabye mu buryo bwo kwigarura utu duce neza, tugenzure nk'uko twuzuye nk'uko bari badusanganywe. Rero ni imirwano ikomeye cyane, ubona ko ku ruhande rwa Kwasiyo rwahuye n'ikibazo gikomeye uhereye ku mirwano yahabereye ejo, ndetse n'uburyo bagiye batakaza byinshi gicamunsi cy'ejo. Rero na n'ubu urabona ko utu nitwo duce basa naho basigariyemo, ariko ubona ko M23 twirwanaho bariye Karungu rwose bafite uburakari budasanzwe. Ubu ukaba ubona ko utu duce natwo bakeneye kutigarura byihuse, ndetse masaha rwose ashoboka ushobora kuba batugenzura twose. Rero aha hari imirwano ikomeye cyane guhera ku munsi w'ejo, ubona ko FARDC ndetse n'izi ngabo zose ziri ku ruhande rwayo basa naho bacitsemo igikuba bitewe n'uburyo barashwe ku munsi w'ejo, ndetse n'iki gitondo bakaba babyukiweho. Bivuga ko aka gace n'ubundi mu mirwano yahabereye ku gicamunsi cy'ejo bisa naho ari abasirikare barashwe batunguwe ba FARDC bataramenyekana ibyabo, niba barakuye imishwaro cyangwa bakiyambura imyenda y'impuzankano n'intwaro bakaburirwa irengero. Na n'ubu ntibaraboneka, ntibaramenya amakuru niba barahasize ubuzima, kandi nawe urabyumva abasirikare 200 n'abasirikare benshi. Rero niba bari ku ruhande rwa M23 ikaba yarabafashe ntirabitangaza, ariko ku ruhande rwa FARDC izi ngabo rwose harimo abasirikare benshi ba special b'abahibu. Bivuga ko aba 200 barasiwe muri utu duce twa Karingi bitunguranye, batazwi irengero, n'ubu ngubu batazi icyerekezo cyabo niba ariho bari bazima cyangwa batakiriho. Rero urabona ko aha imirwano yabaye nkaho yahinduye isura rwose,
mu buryo bw'igitero cyari cyagabwe gifite imbaraga zikomeye ku bana ba FARDC mu buryo bashaka kwigarurira aka gace ka Minembwe kose, ndetse bari babibariye mu masaha bitewe n'amafaranga yari yashowe bikomeye kuri coalition yose. Yes, ku murongo wa telefone biranze, network zibaye ikibazo, ariko ni mumbabarire mu nyemerere tubabwire uko situation ihagaze ndetse nuko ibintu byifashe mu bice bigiye bitandukanye. Ubundi off target yo muri biriya bice bwari uburyo bwo kugira ngo bafate ikibuga cy'indege cya Minembwe, ariko ndumva ku munsi w'ejo narabumbishije afande Mavugo aho yavuze ko Minembwe bidakunda. Kuwa gatanu isoko ryarabaye, ubona ko MLDP twirwaneho yakoze ibishoboka byose ku bigendanye no mu gucunga umutekano ndetse no mu bikorwa bitandukanye mu bice bigiye bitandukanye bya hariya mu Minembwe. Ni mu gihe kandi mu bice bya Masisi gatoya bikomeje kugaragara ko ibintu byakaze. Muranyihanganira, twari kuvuga n'umwuko infoma, ariko ku byabashije kumbwira mbwiye yuko n'ubundi off target ari ukwerekeza ahari ibirombe, ikirombe cya Rubaya. Bivugwa ko n'ubundi uno mutwe wa FDLR udasanzwe uri kurwana kugira ngo ujye kureba buryo ki wakuramo zino zone ndetse bagira ubugenzuzi bwihariye kuri iki kirombe. Urumva ko bishobora kuba ari gahunda n'ubundi yateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa. Nakubwira yuko mu minsi yashize Ubufaransa bwazanye ingabo muri biriya bice bya Kisangani magingo aya ni naho bari mu kwiregura mu buryo bukomeye cyane, bireguye bavuga ko icyabazanye n'ubundi bafitanye ubufatanye bwimbitse na Leta y'Kinshasa mu gutoza abasirikare, ariko mu bigaragara n'ubundi icyabazanye ni uburyo bwo kugira ngo bigishe abasirikare ba FARDC ndetse n'izi FDLR mu kurwana mu mashyamba, kuko turiya duce ku batuzi tugizwe n'amashyamba. Gahunda rero simusiga ihari ni uburyo bwo kugira ngo barebere hamwe uko situation ihagaze ndetse n'uburyo ki n'ubundi bagaba ibitero. Ayo ni amafaranga Kisekedi yashoye, ese biraza kumuhira n'ubundi. Imirwano rero irakomeje muri utwo duce twa gatoya, ndetse ubona yuko yahinduye isura. Saho gusa maginga ya updates yari yambwiye bakunzi ba Kigali nuko Bukavu ubona yuko naho ibintu byahinduye isura ku ntego rusange zigaragaza Antoine Felix Tshisekedi ko yakomeje kongera kubura ibitero mu bice bigiye bitandukanye, aho n'ubundi bishimangizwa ni ijambo guverineri ku ruhande rwa Sud Kivu. Impamvu bavuze ngo ku ruhande rwa Sud Kivu kuri Leta y'Kinshasa nuko maginga ya muri Sud Kivu harimo na guverineri wa AFC ndetse akaba ari nawe uri ku biro n'ubundi by'ino ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho n'ubundi yakoreraga Bukavu, aho ubungubu Jacques Perusi wimutse ibiro bye uherereye muri Uvira, ubwo n'ubundi yari komine Kavimvira. Ejo n'ubundi munsi mu kunama yakoresheje off target yari kuvuga ko n'ubundi gahunda ihari ariyo kugaba ibitero bitandukanye, ndetse anashimangira ko vuba bidatinze bari bageze Bunagana birukanye M23 ku magambo n'ubundi yatangaje mu nama yari yahuje ubuyobozi bwayo butandukanye, burimo bamwe mu bayobozi b'amasheferi ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye b'inzego zitandukanye, haba mu by'umutekano ndetse na polisi, aho n'ubundi yavuze ko gahunda ariyo kugaba ibitero simusiga mu bice bigiye bitandukanye. Ni mu gihe kandi mu mujyi wa Uvira maginga ya umutekano ukomeje kuba mukeya, wazalendo bari kuvuga ko n'ubundi bamwe mu basirikare bari kugenda bahabwa uduhimbaza musyi, bakomeje kugenda babashyiramo agasumbane ndetse n'ibikoresho batse batari kubihabwa kugira ngo bambarire urugamba ku mirongo y'imbere y'urugamba, kuko abawazalendo maginga ya Leta y'Kinshasa ngo yabashinze osi murare mu duce tugiye dutandukanye,
aho n'ubundi bemerewe kugenda bakifotoreza ahantu bakavuga ko bahari kandi wenda abadahari ku buryo butagaragara. Nyine urumva icyabaho ni ugutanga osimurare ku barundi bahuye n'uruva gusenya muri biriya bice, aho nakubwira ko umuntu warwanye urugamba rwa Kamanyora na hariya za Ruvunge utakongera kumubwira ngo agaruke muri biriya bice. Biragaragara rero ko n'ubundi abawazalendo ari ugutinyura bamwe mu basirikare, haba mu bavuye i Burundi, abavuye Tanzania, ndetse ubu magingo aya ku mirongo y'imbere y'urugamba hatangiye kugaragara n'abasirikare bavuye muri Angola. Ndumva rero mwumvisha uko situation ihagaze mu Minembwe. Ubundi niho off target, ariko Minembwe iratuje. Ku wa gatanu isoko ryarabaye, nubwo imirwano iri kuba, nubwo iri guhitana abatari bakeya, ariko Amadubu n'Intare bari gukora akazi katoroshye. Ntibyoroshye kandi urabona ko urugamba rukomeje. Rero nuko situation ihagaze. Tugerekereho ibarikaho gato kugira ngo n'ubundi turebe uko situation ihagaze. Baraka n'ubundi nibicika, ubwinshi bw'abasirikare nabwo ubwabo bukomeje gutuma akaduruvayi ndetse n'akavuyo byiyongera. Ni munyemerere rero mbashimire, mbifuriza kugubwa neza ndetse no gukomya kumera neza. Mvuga nti mwe murwaye tubifuriza kurwara ubukira, abari muri zone z'intambara tubifuriza kugumya kwihangana. Imana niyo nkuru kandi nzi yuko ibi byose bizarangira. Reka mbashimire, mbifuriza amahoro y'Imana kuri uno munsi n'ubundi w'Imana. No ku cyumweru, ariko ubona yuko ari icyumweru cy'impinduka. Uko byagenda kose ino mirwano leta ya Kinshasa iri guteza bishobora kurangira, kandi nta kitarangira. Imana niyo nkuru. Abasenga nimukomeze musenge, kandi buriya Imana yumva ugusenga kw'abayisenga. Reka rero mwifurize kugubwa neza kuri iki gicamunsi cyo kuri iki cyumweru. N'ubundi uyu munsi ni ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri 2026, aho n'ubundi twari twiteze amahoro, ariko amahoro akomeje kuba agaterera nzamba biturutse kuri leta ya Kinshasa idashaka amahoro. Ariko uko byagenda kose Imana izi uko iri bubigenze, kandi mwe gucika intege.